chim te pui clear tu zong zong te in zawa in chibai kabuk ka cheu wain September ni som le pariat in rin ni nia wain zanin hi ka cholang kan ti chata maro chu wain lama chanchin thar eng ama omte ni ina aliam pui mai tu rahi ka ui deuh leka chuwang chuan toy tein ron upload katuma waina chanchin thar district chung chanchin thar ba ka Myanmar lam chanchin thar ber ron tilan katum ani ole waina hi chuan covid chungchang hi kan han off le lok anga chanchin thar dang venia thil thleng then khatte karon tar lang don ani voin khan lairam isua Krista Baptist ko ran thalai Paul chan mari pastor bial te chuan amamo apiang te manatan thisen an peya thisen pek ma in khom toy neya elike bike thalai Paul chan mari pastor bial roi tu tele blood bank lama thok tu ten fuina thucha le pathian thucha te an soi masa a pastor bial roi tu te chuan thisen pek chu ko sana thalai Paul te hian kan ti nge tura daila lali suwa thisena tan kan nia lali suan kan tan athisen ui hau lovin apeya anun hial alhan ani chutiang chuan ke ni point amamo te tana kan thisen kan pek hi kan rong bol na ne ain em ani ti thu te ngai thak ania fuina thu thatak tak roi tu te hna tang in ngai thak ania pathian hne na in hlan na hun te nei masak ani venia elike bike thalai Paul chan mari pastor bial ten thisen an pek hi awain unit somni le paruk ania thisen petu te hi mipa somni pani le meichia pali anni thisen hi blood bank thok tu ten elike bike bethel koshan hola kalchilin an laksak ani venia khan Lai Women Association sub headquarters sangau te chuan raltan harsa zualte nena bu fai an peya heng bu fai an pek te hi sangau sub headquarters noya an area chung sangau 1 sangau 2 sangau 3 sangau 4 le pangkhua thaltlang le lungtian 1 raltan harsa zual te hna bu fai hi an pe ani LWA sub headquarters sangau te hian LWA sangau sub headquarters area raltan harsa zual chung ko somli le pangan hna bu fai hi arem chan dan angzelin an sema awain bu fai bek som ni le pathum venia khan an sem chuak ani heng ba ka hian Myanmar atanga raltan te tan puan thua bungbel le silfen te po athul anga sem chuak le ngal thuai tumin LWA sub headquarters sangau te hi anin bo sai meka raltan kan unau te Myanmar atanga Mizoram aron lut longtai district chung aron lut te hi athei anga lo tuam lom tumin LWA te hian ma an la chho mek ani Veni akhan central oile suai tu te chu Myanmar atanga raltan lo lut te din mun zir chiang turin longtlai tui chaklam tlang dung ankala raltan te lu na khua sang sanga kalin zan in thim thleng khan heng an kal na khua khotlang huai tu tele raltan ai otanen meeting nein hun an manga zan in hian ni otlang an kalanga nak tuk lama longtai CEM hovin an kalna chanchin te report pe in malak zel dan tur an soi ho le don ani central oil roi tu te hian lungtian lungpher vombuk vai vakon
trial dong ilung le ar chuang baka nichina kan soi tong khan ni otlang ate ral tlan din mun an enfia phemi an kalpa hian bufai bek som nga le pali heng ral tlan ko sang sangami te hna hian an sem zo vek ani tin hemi baka hian mamo zual pui phusok na turin silpolin somni bandel ni an ken chu an sem zo vek bok ani central wele fe chuak te hi an president pu HC vanal rot puyan ahowa ral tlante tana tanpuina theiang angte sem chuale malak zera hi central wele chuan atum ani kan unaute Myanmar atanga ral tan lo lut te hi mang ang lutuka an phal lova ril tram le tram chola an phal lova thei ang tokin chanpuina le an ti thei ang angte ti turin ke an pen sel don ani se tu ta ka ta hi like ka ni subscribe ka notification bell ni turin karon ngen che ani ole kan sia tho angin Myanmar sipai ro rel na awanga boina chuan zual lam apan chho zela ni tin mithi an oma sipai ho an chen tola chutiang chuan Myanmar mi pui tang rual te chuan sipai te ne ngai tumin thei top an chu apoka chutiang kara chuan Myanmar ram chu tuna hian buai takin ni tin zanpin hun an mang chho mek ani hemian ni wang hian mi pui an khong ai thak em a sipai ho lal shot le sual na chitin renga an ram mi te chunga harsat na khen tum taka ma an la thin chuan a ram mi pui te harsat na namen lo a thlen chho mek ani vein ni apo khan than tlang a Myanmar sipai le CDF te anin kap le anasa nia thudon ania Burma sipai hian CDF te hi an hnelo nia soin he an hnelo thinrim hian than tlanga in som panga chu Myanmar sipai te hian an hal sak video kan huang hian in hi heti hian satakin akanga thel tupo anom lova bungrua then khatero chu tlom ngai ten an thiar chuak mana chutiang chuan than tlanga hian tuna hian harsatna a thleng mek ani hetianga than tlanga in som panga lai mai akan lai hian than tlang Memorial Baptist Church an pastor chungbiak hum chu cycle in athiante in kang mek chu pui tura aumna atanga tlan tha in chuti atlan lai chu Burma sipai te chuan an lo ka pa an lo ka na hmuna hian pastor chungbiak hum hi aboral ngal ani Burma sipai te hian pastor an ni amo nan an ni amo tu ma an thiar lo an thin rim so sang hian an mu apiang an kap ni in alanga hei hian mi puite thin rim na na satakin achok tho zel don tina ania an mabak po ayang lo hle tur a ngai ani tun tin muna alandana chuan Burma sipai sarkar hi atlu chetan mek ni in alanga hei hi ria in mi puite hena mi puite laka suwa rong bol nasa takin an kalso puya an mu apiang te thaddu khopin ruruchia an puto ani ten in halte in bom chiat te chutiang anga chu
heng barama sipai chal chang te hian an lan tir chhomek ni in alang boka heti lai hian CDF te chuan ne ngai tumin satakin an beilet boka eng tikhuna emo chuan CDF te hian ne na lado an cham ngai donin alang ta ani Myanmar buaina awang hian Mizoram raltlan kan unaw te mi eng amazat an lo lut boka tundin muna hian khosang sanga ramri dep khua te eng amazat an lo lut ta abik takin Longtai district chunga hian riat theichina mi sangkhat le zaruk borvel an lo lut to nia riat ania nitin raltlan hi Longtai district ramri dep nei khua ate an lubel zel ni in alanga tuna kan han soi ai po hian an tam to in arin omani heng kan unaute Myanmar atanga ral lawaron tlan chia te hi kan thei anga kan lo chom dol zela hi kan ti tur ani ti fetlang ila tu te po in sum ani amo thom no ani amo bungbel ani amo kan ti thei to ti tura kan in bua sai chho zel apoi mo takzet ani ti hi kan tar lang le du ani